Se wailoa no finanga lo leli o ai se uapule fatasi maoe na e foa imai na e faia mea uma o oio
Le tolo mātou te mā, ua mātou I loa, ua mātou talitonu, mātou te vivi I te oilo mātou atua e whaavavau. Mātou te manatua la ua fio te mau te imi uma māso umono mātou o lau ai te tau. Mono mea le vi inga I te oe, to tuli vai uma o laulau whaiva uma I tapua I te oe. Ngana uma, tapua I te oe le atua e pa ia e le lei e alofa e matango fie. E whaavavau lava loa lofa, o le atua na lavi hai mai le tangata ina ua alofa o ia, I le lalulangi, o e fua I meilo walo pele e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatutua ia te ia maua le ola e whaavavau, le nei tu lata mau o mātou o mai, malo nuu, malo ahinga, o lau whanau, o mafuta mai le nei I tu la, mātou te whaamalosi le tasi, I laua fionga ta mai le mātou sauninga, tu atu I luma, ta tala o mātou mata whaale anganga, ta tala o mātou loto, ta tala o mātou manatu ta mai o mātou langona oe, I o mātou langona lo leo, ai awa lavo le tangata, I o mātou wa aia oe, ai awa lavo se isi ta mai, I a maua lunga lo vi inga, wha fo I le vi inga suafo o Yesu Keriso, wa ole mavala awa tuai nei, amene ma mene. Whaatalo whaatu sa moa ma lora soifua, ia palangi ma mai si tātou matunu, ia mafuta mai foi, na whai o leo wa e a whea, ia le KLM Life Ministry, I le nei foi tu la, tātou te whai sauninga whaatasi. Whai foi le mo se avanoa e te ngai tuai I le totonu o tapua inga te tasi, alo te tala le te leo avanoa, tātou tu e mafuta ai totonu o e kalesia mafuta ai le whanau o le tua, upa tuspa ia fumai aua ni o tātou tu ua le mafuta futa whaatasi lono winga. Se taun tātou o tātou tapua I le tua, ai a whai le mo se avanoa, o le fo e mafuta mai pena, e alu fo I le lotu de nei haso. Ia leo wa e mafuta mai I nei a uli e whangaina lo wanganga, I sesi fo I wha amalo si au, kuso le sa e tau mafa wha le anganga le lape sa I sau mit, a le la e t-shirt mai, le la e t-shirt mai I le tātou plokala me wha talo whātu sofa manu malo Yesu Keriso, Kevin Uluiva le nei, pe a wheo le whato a e a whia lunga le lau pepa nei. O te loto o te lo I tātou lea ua mo le hawa noa e anga I tonu o whatawhai taulanga. Ia nāla ua awe au tau taulanga I lea tua, mai tono tau tapua inga. A whai fo I o nae e tele I alu le lotu ai, whamalusia. Mai, a we lau kaulanga tisto e kalesia ngā. Wenga le lau talu whamanuia lea tua e lau taulanga. Amen. Hallelujah. Le tuan mātou ta mā whamanuia I taulanga alo nu o la whanau I la tau fo I whai taulanga I tonu o lo whale, whaamanuia la o fio I la tau fo I whai taulanga mai I tonu le ngāruenga nei, tama whaamanuia ia te I la tau a o lo ua tua e wha a to o toa ia te I la tau o mea mātiti vai, tama whaatau nu o lau upu whaamanuia ia te I la tau o e walafu o la tu se leni, ma whaamanuia mai le ministry nei tama leo te whaafo I le vi inga I la o fio te talo I la o fio te talo o la tau mata, mo la tau loto, ia whaapiona la ngona lau upu whaafo I le vi inga suafo o Yesu Keriso, la au tuai nei, amene ma amene. Whamanuina le suafo Yesu e iniso I la tau o whaapiona whaipa anga mai le Kevin Life Ministry, ia po ua la tau fo ia ni se leni e whasoasoani ai I leo nei tangata, ia o nisi ua message mai whamai wako whaakau sau puru kamula ngai ki ngai ngā whaikako pai postari whaafitai le tua whamanuia le tua ia te o tau, ia pe a whai o tu ufo I le atua I utou loto, te whaamanuia mai, ia, I lo nei tangata, ia, ma le ministry nei, whaafo I le vi inga I le atua. O le nei sa, le lolo whanga solo tātou plokalame I le aso lua, aso tofi, ia ma tātou a onga, ia el tatonunga, lo whaapena whaamalo si au lau savalinga whaaleanganga, e ao o na e tau mawha si mea ai pāleni, amen, tau mawha I se mea ai ho I le tala whia ngai le lei, ia mo lau soifua malo loina, ia ea, o soifua malo loina lau tau sami le aso le vaiaso, te loa makua I ke le also sia na ua e nofo mo utou nei taimi, o le keminge o a makanga kusi au launga, via le tua, amen, o le aso sale nei, ua o fia tala noa I le, se tasi o vaenga wa tu ele tu ele nei tai au I lo roto ele aveo Yesu ma li I lo wola mo lo soifua, amen, hallelujah. Ai tātou tele I o atu ile tātou mata upu, e se foi upu na nei lava ile, ai le I foi le tātou plokalame, se tasi o wafionga le tu
o masau le loto, e lai fio ngā le tō whai mai. O le mea lea, o te tau mawhai ai au. Ina ia maua e au le loto fua tia hifo e le lei i le atua a toa matangata e le au noa. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and man. New Living Translation. New Living Translation. Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. No tala no mua il tato Bible study o fa pe atu o fa alongona feelings o le leo lotino. O reasoning o le leo o lo mafofau. O lo conscious o le leo lo wanganga. Po le tangata lilo po le loto fuatia ifo. Fa mai le fion pa ia le tu, fa mai o le mea lea, o te tau mawhai ai, ina ia maua e au le loto fuatia ifo e le lei e le atua a toa ma tangata. Amen. O le tū lea maleanga so se tangata kirisiano lava so se atali o le atua o whaalongolongo mai. A ta ita ia o e le anganga o le atua fa mai. Because of this, I always try to maintain a clear conscience. Ia va ai le loto fuatia ifo le nā, ia mamalo loto fuatia ifo i le vā o oe ma le atua, ma le vā o oe ma tangata. Mea nai ala ino whai atu le telo teimi, si aki lo loto. Po e ti ngai se tangata. Lono winga a e ti ngai lo usua tangata, o lono winga lea, e le o mama le conscious. Amen. Pe le o mama le leo le nai tutonu. Le leo lo wanganga. Famai la ia. Famai ia faa mama le leo le na. Le va o oe ma le atua. Mea na alai ona e ola. Tau ma fai te ola. Ma ave Yesu ma li imfa ola. Ia aua ne i pala le conscious le na. Amen. We va ailo conscious na a ona ina e anga sala. E alo luawe e le fia kalango i le atua. Aisea. O lau e fio cute. Aisea. Ona foi o lau e le conscious na ua le mama. Amen. Le wa matana fai le vale ngai. Wa ele fi kakalo e. Ma ele fi kango e kusi pa ia sea. Ono lau a mata ona pala le conscious. Le tangata lilo nai tutonu. Amen. Mea nai ta ua i fa mai o tala tus pa ia fa mai e wa. Fa mai ina ia. Fa mai lea o te tau mawhai ia iau. For my, because of this, I always try to maintain. Lono winga, tau mawhai o le aso, ma le aso, e te tau ona ewa aisi aki lo loto. O ise seo e ti ngai, wha maa ngalo, wai le mo se whalao. Amen. I le mo ise kako mea i le kurengi, po lea lava, o ai lava i te ti ngai iai. Teiloa, si aki lo loto. Amen. Ia mamalo loto i lumo le atua, e ala i lo wa, o la mama i lumo le atua. Wa a e anga sala, e leo mama o lua lumo le atua, e leo mama fu lalo conscious. Right? Ai a hoona e ola mamai lumo le tua, fa apea fu i matangata. Fa mangalo. Amen. Fa mangalo. e te sa o loto ai. Amen. Wa fu ala e ola fia les kangaka, a ole ngei lava ola e polonga i oia. Fa mamala le lea, lo loto fu tia i fo i le va o oe ma le atua. O le va o oe matangata. Amen. Hallelujah. Sam smile. So, o te, ela no ufita noi vahenga na. Ono le ala, hanga ika e tutatu tatano hanga i le. O e mana tua le. Le o tara noi si vahenga, o te le tara noa le mata upu le o le Lordship. O Yesu i lo wolanga. So ela utusi le tusi ale luoko rinito. Lona mata upu e tolu. Foi upu se fuma le vadu. Ma olo wa vanoa fai tau o le context a tō le tusi. Nara fai upu se fuma le valu fai mai. O i tātou uma, o loo wa ai tātou i le pupula o le alii, e peise i o se wha ata ma o tātou mata, e le ufitia ua li ua ai i tātou ua fōlinga i ai nei le pupula, e o i le pupula wha apei ona mai le alii le anganga. Tia watu wha peritani e tau manino le mai ai. Mai, but I'll read the New Living Translation. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image.
Amen. For mai ole a. For mai ua liu ai I tātou ua fōlinga iai, fōlinga I le pupula. I le pupula o le ali. Amen. Au whate ta inga. O le masina ma le la. E mafua o na mumu mai le masina. E le o se mumu o le masina. Ai o lea, o le malama lama o le la. La e reflect mai le masina. Le alina malama lama le masina le po. Amen. O le mea na le tau vali mai I ai. E paulo I. Le pupula mai o le malama lama o Yesu I ate oe. E ala I ona pupula oe. E ala I ona malama lama oe ma manino oe ma foi. Ma shine mai lo ola whaaleanga. Esea, ona o Yesu laea. E mafua la ona mau le masina le malama lama o le la. Ona o lai whaasanga atu le la I lisi piko. Whaasanga atu le. O lai whasanga. Mea la ngai la ona toi reflect mai lea. Le malama lama o le masina. Right? Whaapena fo I la le mele tau vali me le apostolo I. Ina ia mawhai. Ona tātou fōlinga ia Yesu. O le aunga la mara whaamoe mora tātou o langa. O le ola pe o keriso. Amen. Hallelujah. E te lo le eile. E te lo o afo. Le upu fo le whaapea mai e ti ngare mea moni. Amen. Tono lua Timoteo e whawhi upu toru fo mai awa e o yono po la tau te le mawhawha iai ona talia o le mataha upu e o lai. Ai tusa mo lātou lava tu ina nau, lātou te whaapoto poto ai e o mo I lātou, ina ua wheu o lātou talinga. Amen. O le utatou ye le vai teimi le nei, o na o tala lava na o tala lava tu ina atu fo ile le whaafia ai a oe. O pei o na o la unga ma upu fo ile le e whaamalusi au ai oe. Au se se toi whai atu ia te oe o le anga sala na te whaia. Tu le anga sala. Amen. Wa feu wai kalinga. Amen. Au pe o manga ia la unga fo ie. Fai atu ia te oe mo lau ta vale verse 4 ia miski ngisi o kele o polo misi. It's good. O blessings ale atua. Amen. O le tele lau tangata. E pe ala unga ku fa mo lunga wo kekeva. Ala unga ku lang sala wo kekeva. O le la unga na la ve ia oe. Amen. So e hira le tala na fa pe e ti ngale me money. Yes, sometimes e sa o ti ngale mea moni. Ai le mawhaina sui ai o le mea moni. Na o le mea moni ai whasa alo toa oe. E ti ngala. Amen. But it set you free. Amen. Amen. E ti ngā. Ai whasa alo toa mai ei oe. Toa tūlai le tusile le lua kore ni toro na mta upus furu tolu. Amen. Ta to ho pe asiasi e fiong pa ia le atua. E mai se, whaamalusi au mo I tātou fo mai, I nā tofo ia outou ia te outou, po ua outou I le whaatua, I nā su I fo ia te outou, pe tau te lei loa ea o outou loto, o I to tonu ia te outou o Yesu Keriso, pe a whai ua le pepelo outou. Whai mai le tala a paulo I fo mai, I outou su po o laito te whai, pe sa o ngai ko ke whaakua. For mai to put you in a test, everything nai te oi. Tango e test oi. Po o sa o ngai ke whaola inga mongi pele ai. O le winga na tala paulo. For mai, I nā tofo ia outou, I a te outou, po ua outou I le whaatua, I nā su e fo ia I a te outou, pe tau te lei loa ea o outou loto, o I to tonu I a te outou o Yesu Keriso, pe a whai ua le pepelo outou. Oa onga ia tātou te whaalongolongo ai. Whamai le tala paulo. O le mea le so se kirisiano lava. E te tau lava ona tātou sue. Ma tātou whaamau lalo. Sue ngei whaamau lalo ngei. Esea. Ona fo I tātou te iloa mea fo I le aso me le aso. O la lava inga lue le anganga o le atua. Ea o mai a te tātou. O le mea la nai alai ona. I lolo se mea nei wa e se. Whaamau lalo nei. Lai whamai tala tu spa ia te tango tofo. Test. Put you on a test. Pe sa o ngai ki whaakua pele ai. I loku. Ai kua nunga le test. Ene ke leo whaakua. I ke ua e mai mauro marosi. Ai kua ai nunga le afo. I nunga le test. E makua ai ova pau ngā oi. Amen. Ele o pasi oi. E mafu. Mea nara tala. Por so wha Peritania.
examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Amen. A whai te le e afo i o ngai ke au ngā ai umafunga testa kunga oe e afo e le o i tutonu Yesu i ate oe. Ngā la e whai o loe. Amen. Ale ke whaanongo longo ai ka kola unga mga ko Bible study. O lea mela nau te fia tala noa ai. O leo te fia tala noa i le afo, le toforo ino oe. I le toforo ino oe. E tatahu ona e loa. Ona o tele i nā whaina ia. I ke Rusiano le teimi le nei. Si a wakusio ka mai vaenga le. I kuku aku o ka whakafa. Tonu o le tato mta upu lea. Tonu o le o le e whaalongo pe kau mawhar ka ko maka upu in terms o le a foi. O le tala noa sa o atu. O le vaenga na pule oe ia male manga lua o le nganga o le atu e te oe. O le teimi le nei. O tato whai tau i le amatanga o le e kale si e tutonu tusi a ngā ruenga. Tusa pe atu ula tātou i le test, right? Mai le fiongo pa ia le atua, tātou tā ngofi au mai le e ka le sia leo wa iei le teimire nei. Ma mea lai whai le teimi nei, tātou tā ngofi au mai le tusia ngā ruenga le ngā lua le ngā le atua, ngā kakaka ngofi le ko upea, pe kai kukusa. Makua e sea, makua vala i singi. Ese a mea o apostolo nga whai. Ese mea nga wha mawhala o apostolo. Ese ale mea ua focus e le e kale sia le teimir nei. O le wha whita au no tangata Kirisiano. O le ola wha atusa. Tama voi lelo le luatu le falsa le alu aku o le whainga le loku lea. Ngō mai lola ia whai o le mga ko la kou yo. Pea o le mea sao lea. Tusa wo fua lato ngā ruenga ma mea lato te whaia i mea na lato wa aisi o whai. Ai le fuaina lo lato ora Kirisiano. I lunga la fionga pa ia le atua. Wa ole mea le walai ona maua lalo le ola wha Kirisiano. Ona ua fua le isi Kirisiano lona ola i lesi Kirisiano whateta inga. A latu lesi, whato aluatua lesi kongo farsa. E la kunga o ka ngaka i o lailo loku. A lai ola i le angasala. O lau ka ua Kirisiano. Ona wha apea la i o tangata le walaku. O sa onga la lea. E mawhaianga a vea o Kirisiano. Ai pulea o le olanga te o lai. Ono lea, o la ua latu wha atusa tusolo no langa i lo lesi. Right? Ona la o le tū langa le nā, wa lai ona pa ula tātou wola wha Kirisiano. O tātou watu muli i mea lai whai eisi. Peo no whai atu. Ke lora tala Yesu. Tono le mata yo sul lima su fa na fo mai tu pe i lato e ta waso i lato e ta ia e o ta waso fo mai a fa i ta ia ta waso ka waso la me tupu pa ule omo pa ule lua por tala na Yesu. Amen. Atato atula ona le tasi leo vaenga ya ona to omo mua tu se mata yo vali ka kom ka upu wai e le ia vali o tato wata mala fingo pa ia le to mata yo no mata upu wai. Ma te yolo no bata upo e fitu. Fa upo sfuma tolu ma sfuma fa. Amen. Suma tolu ma sfuma fa foi mai. Ia o tolu watu i fai to toa va piapi a wa e va tele le fai to toa e lau tele fo i le ala e tau watu i le malaia e toa tele fo i la to o e ui atu ai. A wa e va piapi le fai to toa e lau i titi fo i le ala e tau watu i le ola e toa i titi fo i la to o e maua. Fa ale fia kele e ka le sia matangata Kirisiano le taimi nei i ko inga foi upu yo tusi pa ia. Amen. Ai, le fionga pa ia le atua. Amen. E le mawhai ono o suia le fionga pa ia le atua. O leo o uma ona wha apupula mai e Yesu i se vaenga le wha mai. E va, wha mai wha mai i o touru atu i le whai tuto a va piapi longo inga e va iti. A wa e va tele le fai tutoa, e lau tele fo i le ala, e tau watu i le malaia. Amen. O le ola la wha Kirisiano. O le iai lo tātou wali. Le la tātou watu wai tala noa. Le mea ta o le Lordship. Pe monia o Yesu lo wali i molo wha ola. Amen.
Mai la ia lunga atu le fai upu e lua tasi ma lua. Wha mai, e le sa o atu i le malo o le langi, e le o se upu a Kevin, ma e le i fai a fo i Jesu le tala lea, tau no na wha atu mua tu spaia. No, mai le tala a le atua o Jesu mai, e le sa o atu i le malo o le langi i la tu uma, o e fai mai a te au leali ie. Na o le na te whaia le fina ngalo lo tama o i le langi. E to a tele la tau te whai mai a te au i le aso le ali ie, ma tau te le i perofetane e i lo ingoa, o lo ingoa fo ina ma tau tulia ai te moni, o lo ingoa fo ina ma tau whai ai vavenga i tele. A e whai tau mai i tutonu i, ele o kala ngoi kanga ka fo ile kuku o ka whala wala malam pur kamu ma leisanga me o whaia. O lai tala no i tangata kirisiano. Amen. O lai tala no i tangata lo lotu. O le mea leo te fia tala noa hai. Si vali mua tusi lea. Na ua eva ai mai, o le te watua, tau vali atu le ata le ina ia e loa le taa ua o le aveo Yesu ma le imfa aula. O na faisina ma mafo ma taa upune, oi. E fai ona, o kama ia, e kalangoa sao mai ia, e peo correction. Ma tua folo upa tuspa ia fo mai o le afionga le atua e oa ia fa atonu, i le amio tonu. E le ngata la na oa oi, e hei fol mea ta o le oai. Amen. O le se fia o ai muso e oai. O le ala, e pio se o inga tātou umalava. Amen. Tātou vai yaso, lai tātou te oa. Ar ke mingi, le la a oai mai, le nganga o le atua. Amen. Correct tātou, tu tātou te tono le mea, i o tātou i loa, o Yesu lo tātou, li ima lo tātou faola. Le la a tu tātou i le test, pe sa o lai, sa o pe moni la o Yesu le faola. Pe nga onga fai mai a le ali ie. Amen. E tu tono le tusia Luka. Luka lo na mata upo e ono. Amen. Foi upo e wha ono. Amen. Wha ono. Foi upo e wha ono. Sea ele mea e tā ua hai au e o tau leali ie, ai tau te le whaia mea o te whaia tuai. O feta lai ngā Yesu, la toi whai tau atu wha mai, sea ele mea e tā ua hai au e o tau leali ie, wha mamafa, ai tau te le whaia mea o te whaia tuai. Ai sea tu te whai mai ai, leali ie, ai koke le whaia le mea lai whai mai ai Yesu. Amen. Ta ua ia tatu so'oro le whai tau wha mai, o se sau ia te au ma whaalongo ia upu ma whaia e ia, o te whailoa atu ia te outou le ua tusa i ai o ia, e tusa ia ma le tangata ua whailo na whale, ua ia eli maua lalo, ua tuu le whaavai i lunga o le papa, o na sau ai lea o le tafe, ua whafati mai le vai tafe i lea whale, ua le mangao yo iai lava, a wā ua whaavaina i lunga o le papa, a o le whaalongo ai le whaia e tusa ia maltangata ua whailo na whale i lunga o le ele, e le aiso na whaavai ua whawhati mai i ai le vai tafe, o na paulo lea, o na matua nuti palaina lea o lea whale. A e whaitau atu i le amatanga lava, tasi ale me ese ai le tangata na whailo na whale i lunga o le papa, ma le tangata na whailo na whale i lunga o lea. O le tangata na whau le whale i lunga o le papa, na ia whaia le upu. O le whaatusanga na, a whaia te whaia le upu a le atua, o lala e whau lo whale i lunga o le papa. Amen. Whameritala Yesu na te whaatusa ai le tangata i lea, e whau lo na whale i lunga o le papa, o le tangata na te whaia le upu. Whameritala Yesu, ai se atu te whai mai ai leali ie, ai tau te le whaia mea o te whaia tuai. Tātou umalava ia, lunga o le KLM Live Ministry Bible Study, ai se a tātou te wala au i leali ie, o le fesili, o le test, a tuula o i lunga o e whaia le fina ngalo, o leali, o le ala sautati. Amen. Hallelujah. Tātou atu le Roma. Ai tātou te le i o le Roma. E ile tusi e, te mana o te tango mo mue whaamatala le upu ke risiano, ma le upu so. Christians and disciple.
I to tonu le tuspa ia. E le I whaonga ina Yesu le upu Christian. Okay? E le I whaonga ina Yesu le upu kerisiano. I to tonu le whenga inga fau le tuspa ia a toa le whenga inga fau na le wha atolu lava na tā ua le upu Christians. Na le wha atolu. Ai ova ma le lua se lau le whaonga ina le upu disciple I to tonu le whenga inga fau alone. Le upu disciple. So. Amen. I to tonu la, I tato ole tusia a ngā luenga. Ngā luenga lo na mata upu sfulma tasi. Ole taimi mua lava le na tā ua le upu Christian I to tonu le tuspa ia. Ngā luenga sfulma tasi o lo na mata upu lua ono. Nau tonga vat se wha avau le tusfa mai. Wana maua o ia, ona au maia lea o ia I Anitioka, ua le whaatasi ma le e kalesia ua atoa le tausanga ma o atu I tangata e toa tele lava na ulu wa I ngoa foi le au soo o kerisiano I Anitioka. O le inoa Christian po o kerisiano, Christian le tonu, na wha ingoa I e tangata wha pau tangata o le atua. It's a name from the heathens. O la atou ia, na la atou wha ingoa ina tangata the anointed one, wha ingoa Christians. O ina loa na amata whao ngā mai ai e tangata, ai ua whai mai ua whai ngoa ai whai mai wa, whai mai na ulua I ngoa fo ile au so o kerisiano, tu so o ai o Yesu, wa sui le ngoa to Christians. O le whaafita ulila, peo no whai atu, o le upu Christians lei po o le taimi lea, wa se fulu tasi tau sanga talu o naru ese Yesu malaulangi. Le tu puele tala lea 11 years talu ona after Jesus walked on the earth e tu pulo le mele nei tu sai le fa nga ina la le upu mai le tonu futa stausanga e le fa ingoa ina onia oni Christians na fa ino o so disciples believers that disciple o winga la upu ye ese amen. Es ile taimi le nei to tonu le ekalesia ua to atele kerisiano ai le eini so. Too many Christians, no disciple. O le disciple, o lona winga apprentice, ia por tangata fo ilele muli. Amen. O tangata muli ya Yesu, tangata e pei o Yesu, o so o Yesu, e pei o Yesu. Amen. O le winga na le upu disciple. Ai tango nei whao ngā upu e losi kakango fila e whaile test le wingo la utala wa ese le kerisiano le teimine nei ese le meta o le so. So let's put ourselves po o tātou mo I alau I kerisiano like Christ. For example, for mai tala le kerisiano, for mai o a o le kerisiano ia ai pulea o le whaingo o lo wala. I'm a Christian kan o tanu lotu. Okay, it makes sense la pe a whaitala wha kerisiano. Tātou whaira tala na o a o le kerisiano ai pule au le ola te olai. It makes sense. Tato mai le wha ngale upu so. O a ora so o Yesu, ai pule au le ola te olai. Ele make sense. Mai, ele ma whai ona efa mai o so o Yesu, ai pule au le ola te olai. Weva aila le ese ngo wingo upu e lua. You can be a Christian, but you're not a disciple. Ele o oe o se tangata o whaola ina. Because ole Christian mo ia. Peo no whai atu ole ngoa Christians na le wha atonu na tā ua tutonu le whenga inga whau o le tā ua ina mua lea e na whai ngoa I tangata heathens po tangata wha pau tangata o le atua. Amen. O lea lai tātu te wha ngā ina le upu Christians. Ai ia e loa. E ia le mea ta o le disciple. E le tutusa. Amen. Ono le disciple, o le tangata e pei o Yesu. Amen. Hallelujah. So o le mea na tātou o tu ula tātou lungo le test, lungo le fua. Le na wha mai paulo I o tō tofo o tō po o tō iai le whapo, nai tō te le whaatua. Le la kako I kofo, pe sa o lao kako unga ka whaakua. Amen. Hallelujah. I tu tono na le tusi a Roma, surtasi. Roma se fulu, one of the popular verse. Ka ko e sirke la fole utali ina Yesu. O le fai pe ufa mai. A fai e tautino I lo ngutu
I le ali o Yesu ma tali tonu I lo loto. Ua toi whaatu ina mai o ia e le atua na ye ua oti e whaaola ina ai oe. Amen. O le foi upu lea, o le tala no foi mai a fai, e te tautino o lo ngutu, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, ele o fai mai the Savior Jesus. O le tele o tangata, o Yesu le whaola, ai le o se lato wali. Jesus, he's a Savior, but he's not a Lord. Amen. O le ala tatu tu tatu lungo le fua. Pe sa o le tatu te fatu tu po o Yesu le tatu faola wa o le pe no fai atu o Yesu o le so o Yesu e muli ya Yesu. Amen. Like Christ, a disciple. Amen. Pe no fai atu o tele Cristiano ai le ni so. Because Christian, o le upulau tele, o le walu le loku, fa mai o le Cristiano. La fa apeta ngata, ata ua o le Cristiano, na e alu la i le langi. Amen. Fa mai le tala poro, koe kawa koe test. Aso uma test ai oi. Amen. E le na olau tau tinonga lai lo mutu, e te ola, e te alu i le langi. Yeah. O lato uma ea, e faile Yesu mo lato ri, tu ore tu se mata yo. Amen. Matayo pe no fai atu lea o hai mai le nganga o le tua ia ti tatou. Matayo o lona mata upu e lua tasi. Fai upu e lua valu a ngai tua i le a. Fa mai, peni a fa o tou, o le tasi tangata o Yesu le fitalai I, fa mai o le tasi tangata e to o lua o na tali wa alu atu ia I le ulu matua, wa fa pe atu sole. I nā luia I le so se I enga lue I la utovine. O na tali mai ai lea o ia ua whaapea mai o te musu. Ai muli ane ua salamo ia ua alu. O nā alu atu ai lea o ia I le tasi ua whaapea fo I lana upu ia te ia. O na tali mai ai lea o ia ua whaapea mai lea li ie o te alu. A ua le alu lava ia. O ai ea so la ua na whaia le loto o lo la tama. O na la lato whaapea mai ai lea I a te ia. O le ulu matua. O na whaapea atu ai leo Yesu I a te I lato. E moni o te whai atu I a te auto e mua atu te lona. Ma whawhine talitane I a te auto I le malo o le atua. A wana sau Ioane I a te auto I le ala o le amio tonu ai tau te le Italia. Ai tau te le Italia tonu I a te ia. A ua tali tonu I a te ia te lona ma whawhine talitane. Wa auto I loa foi. Ai le I muli o na salamo auto ina ia tali tonu ai I a te ia. Wa auto whai tau atu le I whata auto le whai Yesu I. E le na o le tau tinonga. E I mani mea tau o le whai. E I le tali ina whai mai ea. Whai mai e le alu. Ai umai fonga wa alu faile mena mana o tama mai ai fo le sia tali ina foi mai e alu ai umai fonga ele i alu fo mai le tala isu o ina fai fina ngalo le tua tali atu no vaenga I o le na faia a e fai mai la o Yesu o I o le li o lona winga fo mai tala Yesu ai se atu te vala au mai e te o le li ai to te le faia me o te faia tu ai why you call me Lord Anta to fai tau fai matala ia Yesu I le aso lea. To tele fai mai e te au lea li ie. Ko akele ia la koe fai atu ia Yesu. Lea li ie nga mako fai le mele nga mako fai le mele. Ai matala Yesu ko kele I fai alo fina ngalo. To tele I fai. E le o fa apea la lo tau tinonga I lo ngutu o Yesu o I o lea li ma fa ola ina lo wanganga. O na ngata I le nga. O lau tau tinonga, ai te le wha tinonga, mea le nai tau o le pepelo. Ke o parasi si upu whawhai ngofia nga mea. Ia, o lau tau tino ino Yesu o I o le alii, ai te le savali ai, mea la ngaka o le pepelo. Ai tau tino ino Yesu o I o le alii, ma e savali e wha tai a te ia ma whailo na whina ngalo, mea la nai tau o le Kirisiano po le so o le nao Yesu. Amen. Tova ai le mea tau o le so o. Whaatita inga, o au, whaina ise si alu atu e whainga luenga. Whapela o le kamuta. O tangata la le alu atu.
o te tango whaile ngā ruenga, ma o tango whaasino le tangata le mati to o lua, whaapea le whaingo ngā ruenga. E whaapea, tu so lewa o tango train le tangata lea, o le tangata la le ta o lea, apprentice, le tangata lea. Lea lai ko lengi ka ngaka lea, e umai fonga, wa peo au, peo au, i loa whaile ka muta. Ole wingala le tala Yesu, e whainu umalava maso, ia tātou peo Yesu. Amen. Ia whaapeo na tātou peo Yesu, e tā uala. Peno tano atu. Le aveo Yesu mafoi, ma lii ma whaahola. Ilo tātou wola, molo tātou soifua. E le na o le tau tinonga, pe tātou te tau tino i o tātou ngutu. Ia, i o tātou whaia. I o tātou sāva vali ai, ia tusa malona fina ngalo. Amen. E leo i lātou umalai foi mai leali ie. A tātou wolola e tu tātou i lungo le fua le no whai atu ai, pe no whai atu, o to o tele kirisiano, ai le aini so. I le amatanga o le ekalesia, na whai so o Yesu, o so. E o ma i Antioka le mere tano il tu se ngā luenga super tasi luas fumuleono, na e tā uaina, na whai ngoa i tangata whaapau pau tangata o le atua, o kirisiano, o ina loa lana carry mai e tangata le upu Christians, na le whaatolu ana tā ua pēno whai atu, na te mo a olona tā ua muri, teimi mua lava na tā uai, se furu tasi tau sanga talu na umana savali Yesu le laulangi. Amen. O lona winga, e iai le mea ua sui. Amen. O le whanau ta inga la, o louto e wa aile leile tusipa ia, mana tua le whai mai o lea, ia tātou observe pe tātou tilo. Amen. O le tātou to e wa aile le fionga pa ia le tua pe o le whaata. Ma kako wa ai, po o tutusa le mea le whai e lau kirisiano, ma le fina ngalo le atua matala Yesu, ai se atu te whai mai e te au leali ie, ai tau te le whai le mea no whai atu e whai. O le wingo le upua lii, o le master. Amen. O e te au na iai. A whai o Yesu ele o ia o le ali o lo ainga, ele o ia lau se ali. If he's not the Lord of your family, he's not the Lord at all. A whai ele o ia o le ali o au tupe, ele o ia lau se ali. A whai fo ele o ia o se ali i lau ngā luenga, ele o ia lau se ali. Ono o le ali mea uma. Ele fa apea na o lau ngā luenga malo ainga ali i ai, o me lo kupe, o le ali i ai. Amen. If he is not the Lord of all, he is not the Lord at all. Ele o ia lau se ali. O le mea le nā e tau whai tau le tuspa ia. O tau i lo e ei le tau lai tau mai le kirisiano. There is a cost to be a disciple. Amen. E ei le tau e totongi. E le tangata e muli. E whaia. Amen. O le ola wha mamaina. E se le tahua, pe no o mata mare foi upu le no fai atu ai. Le no o au mai e tutono ngā ruenga. Fa mai ia wha mai no lo loto fuatia ifo. Fa mai o te nau wha mai. Le loto fuatia ifo le vā o hau ma le atua, ma le vā o hau matangata. O vaenga ia so o se kirisiano, ia eilo. Fa afefena mamare lua vā ma Yesu. Fai le mea lai fai mai Yesu. Wa ele usitai. O ngale anga lola i o lua va. Amen. Sa orkala le sile inga nga. Sa koe whai kalo mea ai whamai kalo i fo o elanga na ele angan maa vaa mrea tua. O koa kere kaka ele anga la ko vaa mrea tua sea. Ona o le upu kerisiano le teimile nei. Wa whai whata alonga o vai. Wa kerisiano. Ala lave pepelo. Kerisiano, ala lave ola fa poriuli. O kerisiano, ala lave failang sala. O talia ina la. Ma ua accepting, ona fai mai, ona le message o le alofa. Yes, o le alofa, ta ure mea moni, o le tele o mātua e alofa e lato whanau, mena e alina sasa. E sasa e mātua lato whanau, o le tau mawhai, ono le alofa e pui, au le tu e ngoi, au le pepelo, o le matua alofa la, e tau tala sao. Wa ale fasa oa, miele na wala inga tele le whawhita auri le laulangi. Asea, le i whaia ngā ruenga mātua. O le alofa.
La sanga hoi me e lang kama le pengi le amakanga. For my, oh, he's cute. E pe a kango lang kama e fasil kama le si foi lele lo foka faka usanga. Bi o rola ia fo ngale vai ko kango lang kama fasil le si. Sa for my e va ai le fasinga le inga ela kama or kama ai ma pe e fia ai. Ina ua fa solo fo ina matua tama titi walu wa makalong kango fasis kangaka. Ma fa solo ko fasio kangaka. Ona le mali no la ia. Asea, lana encourage me la team ele o se matua lofa la matua na. O le matua alofa e va ai le future lantama matango lota au file mea na. Fo mai o le o tu lana sasa. O le alofa o ye lo natali. Amen. O le a tato mai na le tato o langa le taimile nei. I le ola ke risiano. O le wo sili ma le wo le lei ma le matua le lei ma tangata alofa. Fai atu sa o lava ya te oi. Ia lawe ina lo wanganga. Amen. E tele wale o tu e fia la unga ina. Nisi ko inga maka upuia. Amen. Kau le launga lang ala unga o ke waka ngaka. O ke waka kamele kalesia. Misi nga se lengi o nga. Ta moi moi. Pe o misi nga Sharon. Ai. Fa fela. La ai ngau le Sharon. Ai fa fele olo nata ngata ai alu se ori. Ke wa luak fo mertala Yesu. To a tele e fai mai leali ie. Ai la to tele fai alo fina ngalo. Ile aso lea. O lai tala noi ke risiano. Kangaka lo loku. Tangata lai vivi. A fe punga oka se maurununga. A sisiva oka se makaukia. Fe ka ngisi. O tangata na lai tala noi ai. Ai fa mertala Yesu. To te fai mai e te au leali ia. Ai ko kere fai a me te fai atu ai. A fai ele o li Yesu ilo. Ola toi fa mertala Apollo. Toi koe kanga koe kasia oi lunga de test. Fo mai o tautou fo tofo. Ia te outou. Pe sa o ngai ko ke wha kua. Amen. Ia kako koe kofo. Ia po le kako ke le wha tua. Ina inge eise si ke ua mao fo lele. Lele o kele o langa amen. Male. Ai le pasi. Amen. Tato e foi tua tato tu sidna. Mo lua korinito. Amen. Lua korinito rono mata upas fultolu. Foi upa 5. Foi mai I nā tofo ia outou ia te outou. Pa ua outou I le wha tua. I nā su e I fo ia te outou. Pe tau te lei loa ea o outou loto ua I totonu ia te outou Yesu ke riso. Amen. Io tātou su e. Pe sa o le totonu ia te tātou ke riso. Ona o le tangata mi o tonu po le tangata o le atua. E se le tā ua o le mea le tano I le fiong pa ia le atua mo I tātou. E le tatau ona tātou whaia le angasala mo la I le angasala. Tau o le mua Ioane. Batu se ata le ai. Koe kulei atuai o le neiva yaso. E te mā fau I lana upu. Fai upu e 5 e whaasolo ana I le iwa. 5 whaasolo I le iwa. Amen. Hallelujah. Fai upu e 5. Si ai lai mua tua. Hallelujah. Fai ua outou I loa foi na whaalia o ia ina ia ave e se hina e ia tātou angasala. E le o ia te ia foi se angasala. E le angasala se tasi o e tu mau ia te ia o se angasala ua lewa ai o ia te ia ua le iloa foi o ia e ia. Le whana ue, awana I whaase se tasi ia te outou o le whai le ami o tonu o le ami o tonu lea, whaapei o na ami o tonu o ia. O le whai le angasala mai le ti apolo lava ia, awa ua angasala le ti apolo taunu le amatanga, o le mea lea lava, o le mea lava lea, na whaalia mai ai le alo le atua, ina ia wha umatia e ia ngā luenga le ti apolo. Fo mai la ia wha upaiva, o I lātou uma o e ua whanau mai I le atua, lātou te le whaia le angasala. Toi whaalongo. O I lātou uma o e ua whanau mai I le atua, lātou te le whaia le angasala. Awa o lo o tū mau I tonu ia te lātou lana fua, e le mawhai fo I o nā angasala, awa ua whanau mai I lātou I le atua. O le tangata la lea ke risi ano,
I lungo le test, e le tatau ona anga sala. E le whaapea la o whai aku e kako ke le anga sala ona whamaritu spaia, le se tangata ami o tonu e anga sala. The point is, e le whaapea o loutou mawhai e te anga sala ona e whaamawalalo lea. No. O le point, ia e tau mawhai e te ola mama, a e anga sala. When you sin, ia e whaamawalalo. Amen. A e le o le tau mawhai e sin, ona whaamawalalo la ia. Two different ideas. O le toa tele lai tu tonu le taimire nei, o lai wola, whaaleanganga, o lai tau mawhai e anga sala, ai whaamoe moe le alofa tu noa. Whaamawalalo la ia. Anga sala, whaamawalalo. Anga sala, whaamawalalo. Ele o ia lao se atua, ele o Yesu, ele o ia o se atua i le o langa na tangata, he's not the Lord. Amen. A whai o oio le ata, li ima le whawhino le atua, le te mafuta mai. Hey, usi tai le fionga pa ia le atua, whaila na upu, a whamai e te whaamawalalo, whaamawalalo. A whamai te tatalo. Wā, whaai whamai tātou te whaai ina ia a vea i tātou mā. Fōlinga whaai o Yesu i le o langa le nei. Amen. E le mui Yesu. Amen. E a mi o tonu Yesu. Amen. E whaamalia ina Yesu lona tamā. O le fesili, e aka aua. O tā whaamalia ina le atua. O a vea Yesu mātua i lo soifua mo lo wola. Is he the Lord or he just a savior? O Yesu wana o se whaaola i ate oe po o ia fo i o lea li. A o mai le whaamasinonga. O i lātou umana talia Yesu ma muli ate i o lātou na la vea ina. Fumatatu spai o lātou tu mau e o le unga. O lo muli a Yesu. O tangata umalave muli ate ia. O tangata e whaatua tua ia te ia. E loa lo whaatua tua i au ngā luenga e whai. E le mawhai ona e whamai te whaatua tua ia Yesu. Ai ese au ngā luenga, ai ese au mea la e whai. O mea la nāta o le pepelo. Amen. O lo whai mai te alu e whai. Ai te le whaia. Amen. Wo e confess, you are my Lord. Ai te le o ola ai o lo Lord. Amen. O le Kerisiano la po o Christian in the modern church now, i le teimine nei tono e kalesia, wo fia e lolotu, fo fia alanga o Yesu o yo le whaola. Ai le fia alanga o Yesu o yo le alii. O Yesu la, o yo le alii. E mua alii Yesu. Amen. O yo le Lord. Na sau la lo Lord. E sau la vea ia tu oi. Ai a whaila e umale o langa mutu for tala tu spa ia whamai e le ulangia le atua. Yeah, whamai God is not mocked, e le ulangia le atua. E le whape te whaimai Yesu o oi o lo whaola, ai ese le o langa ki o lai, ai a o te mi umale o langa, nga e koe saula ia, Yesu. Nga latu no la ia keimi nga whamai lo Yesu, to a tele whaimai e te au le aso lea, le ali ie, ai o te whai atu tele i roa. Ono la uvahenga na. Le vaenga le confess le amatanga le ali ie. Ai ese le o langa ya lu o lai. A lai loku ia sauma. Fo mai alu o no la to Cristiano. O Cristiano masoo e le tutusa. Are you a disciple? Fo mai tala Yesu yo to wo e faino umalava masoo. Papa tiso atu le twa for tamale alo malanga pa ia. Amen. O oyo le so o Yesu. Ia e pei o Yesu, leo langa o Yesu. Tātou te whaata i tai a Yesu. Amen. Tātou te whaata i tai a Yesu. For mai i atangia mai Yesu i ate i tātou. We are the walking Bible. Mea nā ina tātou whaitau atu spa ia. Inga i o kākou sāwa vari e whaile mea la ia liu tino mai le upu. Amen. O Yesu sai le anganga na liu tino tangata. Amen. Whaape nā whoila o le upu wanga ongi text nei lungo pepa. A e kango le whaitau tu tonu ia te oi. O na liu tino la i o le upu. Asia, o vai kona kakala usawali mai. Man, whaunga la kakala le. Man, le ola kakala le upu o le tua. You are a walking Bible. Amen. O le mea lana e tahu ai. O Yesu e le o ia wana. E le na o se whahola. Amen. Toi siaki oi. Toi tu oi lungo le fua na fe merta la paulo tofo pe sa o ngai ki le fa kua. A o kai au nga ngi ko kofo oi po sa o lete o so o Yesu. Pe o se kirisiango pe o le melo kirisiango ke mi ngai.
pe no fai atu. O le whaonga ino upu ye lua, o la e te le o le misinterpretation nei tutonu. O le upu Christians ma le upu disciple. For mai la isi o Christians o disciple lava no. Ya wa ia, I tutonu tuspa ia, o Christians la ia po o tangata ono o le upu Christian na whaona e tangata whaapau pau e whaingoa ai tātou, o le alau tātou whaonga ina le teimi nei, ai o le amatanga ma ia ia le sifu tastau sanga talu, o le upu disciple na whaonga o so o Yesu. Amen. Tangata e pei o Yesu like Christ. Amen. So, e tā ua lale. Ne vaengal na. Tā ua lo I loa. Ko siaki oe. Po o sa o le Yesu ngai ke muli ai. Po o avea Yesu ma li I ma whaola I lo soifua. A whai o e fia talia Yesu e avea ma li I ma whaola I lo wola mo lo soifua. Lau whai e talo mo oe. Amen. Te talia a Yesu ai o le nata o tinonga e iai le tau I tua. O le tau la le nā e te muli ai lo matai. Wai le mawhaina e wha mai o Yesu o lo matai po o lo alii a lai te whaia le anga sala po lai te muli ia I le ti Apollo wa o ti Apollo foi o lai ai lana whanau. Mena e wha matala tuspa I matala Yesu o le tau tamari ti Apollo lai tala noi tangata vo I ele au kusi upu mara whara saio lau pipelo fo me la ia o le tau tamari ti Apollo e le mawhaila na e wha mai o Yesu o lo wali I mano whaola a lai te muli o le I le kamara si o vaenga la lono inga e le tau tutongi o lea ia ola whaapa ia ina ia mama oe I lumo le atua lo tangata fuatia ifo ia mama lo wanganga mama lo tangata le vao oe ma le atua ma le vao oe mauso a tangata amen au whaere talo le whao tanga te whaata ita I mai ai I le nei tula te a e fia talia ina Yesu e a vea mali amen talia Yesu e a vea mali to e tu oe lunga le test po o sao o Yesu le alii. Amen. Amen. O le upo le atua fo mai e a o ao, e a o ai, e ei le mea ta o le o inga. A o ai me le atua e a te tatou. Awa kako ke fei kai. Wa o ke noa anga loku Yesu ko kongo se loku ke mingei. Ai wa ave le silo makua e ave le whaamasingonga le whai upo marosi. Wa o le mele ingi kanga kasole. O le kwa makangi kangi aso. Ma keva. Ai ole upo ai le tua e fasa o loto fu mai ai lore me moni fasa o loto ole me moni. Amen. The truth will set you free. Amen. I love you guys. Te lo fai atoi. Lo no ta inga. Ia o mai le aso lea. Awana I whaapea mai Yesu ia te oi. Fa mai to tele na fai mai leli no. Ia elu atu e fa mai. Well done. E latu e fa mai. Well done my son. Welcome. Amen. Hallelujah. Ye la tu ai fa filo ai mai o Yesu ila. Ile well done. Amen. Na lo what tu ai fa matala Yesu wa sao. Ke la kwa fa pe mai angen wa sao ele sao me fa. So o Yesu la. O ia o le ali. Ko siaki oi. Po o io le li o lo wola a ve Yesu ma li o wola no winga o io le li o lauta vale o le li o lo fale o le li o mea umale nei e te faa mua o ia you put him first o ia o lo master e te muli ai amen o le mea foi la na a o ina e o la ina le o langa e te tau mawhai e o la faa mamale vao o e mo lo watua sea o lo mataile na le te faa malia i ai you try to please your master amen. For me den faina e au ni tua se lua. Ele ma faina e tala no mai o Yesu lea. A lai te au na le ti Apollo. Nga o la ile unga. Nga ko saula e ko kan fai ko fa apele Yesu. Ele ulangia le tua. A fai wa e fili nei. Te talia Yesu e vea mali I ma faola. O lona winga. E iai le tau e te tutongina. O lea. A vea oe ma. Tangata e muli a Yesu. Be a disciple of the Lord. Live like him. Ola e pei o ia. Le tua le matuto mawhata I tai mai upo talo nei pia wheu e fia talia Yesu e a vea mahali I ma whaola I lo soifua. Le tua lo matuto mawa o whalongo I le upu na e fe talai e te le tulia I la tou o e vala au atu I hate oe. Ua o tali tonu I lo loto ma o tau tino I lo ngutu o Yesu ke riso wa e toi whatu maina ye uoti. Ua o fili e a vea o ia
mali'i ma whaaola I lo nei ola. O te whaafetai lau whaola tanga mo au, whaafetai lau whaamanga longo wanga sala ala I le toto Yesu, wa outalia ina o ia I le whaatutua, I le suafa manu malo Yesu Keriso, o le mavala aua tuai nei. Amene ma amene. O le tatalo le na, it's not just a prayer. Amen. O le na ua e tautino Yesu, mai lo loto, o oe o lo wali. E iai la maranga luenga te whaia, pēno taua, e le ulangia le atua. If he is not the Lord of all, he is not the Lord at all. O I o le atua o mea uma o lo tātou wola, mo lo tātou Yesu, mo tātou soifua. Wha mua mua Yesu neva yaso sa moa. Iai le anga le lei o le atua ia te outou. Ia pui pui malawe I le atua ia te outou. O mea uma lava ia e ola e wha amalie le atua. O Yesu o ia o lo wali. He's your Lord. Lord, he's our Lord. Amen. Tātou au nei le tātou watua, tātou master. Amen. Whaafoi li vi inga I le tua, ono le suafa manu malo Yesu Keriso. Le tua mātou ta mawhafta I lo upu. Whaapeona e awao o im whaatonu mai ia te I mātou. Ia awane I ngau, ia pēma I maulo mātou wola tāmo, moe molo mātou wola tau mawhai. Ai le whaamali e ina oi. Ni o mātou maua luma I o mātou mea e whai, ai mātou atu I le aso. Ai mātou whaapea atu na mātou alanga leali ia na mātou whaamalo lo mai tutuli te moni e whai mai te leilo I mātou I sea ono lo mātou whaia mat mātou sori tu la fono ma mātou wola I leanga salata mā whaamangalo mai o mātou se yo luma whaamaua lalo yo luma I le vāo I mātou malawa fio ma le vāo I mātou mauso a tangata whaamanuia I au auna whaamanuia I e kālesia oma whaamanuia I lau whanau I ho o atu lau upu I o lātou loto, ia whaafoi le vi inga ia te oe, ona suafo o Yesu Keriso, o le me wala aua tuai nei. Amene, amene. Sa moa, whaamanuia le atua I o tau loto, whaamanuia le atua ia te o tau, ia tatala I le atua lau whalongo alu niwa yaso, whamatala a paulo, toi tofo oe ia te oe, test yourself, whamaitatanga tofo, po o sao o nai e te le whaatua tua. If not, o nai te wheo. Lona winga, toi siaki le Yesu na I tonu ia te oe, pe o winga Yesu na I tonu, toi au maila le tusi, pe no whaeto tusi pa ior whaata, koe kilkilo ai, ngai koe waila ia, o kila au I le mea lea, kakaulang koe whai le mea lea, asea, o tātou, ia tātou whaatai e pe o Yesu, toi whai tauru tusi a ngā ruenga, me e waile ngā lua o le au soo, mana ngā lua o le nganga o le tu, o le fesiri, ai se a ua whaapea ai le kāle sia teimi nei. God is not change. People change. E le whaapea ua sui le mana o le atua, pe ua le ise mana o le atua. No, ua ese le me ua focus e tangata ma le kāle sia. Amen. Ma Cristiano. Amen. Be a disciple. Amen. Not just a Christian. Awani a via oi wanga o se kiri siango vo ilele. E talia Yesu ai pule ole ole te olai. No. Ele ma whailana e whai o oil so. Lono winga te ola e whaamalia Yesu lo matai. So be a disciple. Whaamanuia le atua le nei vai aso. A vea Yesu a li in whaola I lo soifua. Kevin o luiva le nei. A lofa tele mo oe tātou whailoa I le aso. Lua tātou Bible study. Auni emisia. I le a whaapea fo tātou o ina ili fina ngalo le. Tōma tem nei. Whaafoi li vi inga soa fo Yesu Keriso. Amene ma amene. Se ua iloa no finanga lo leli o ai se ua pule fatasi ma oe na e foa